Prisegalong Indeng Trainer Kep Chikimoame ke Pamanpon. KSA Tumchelangsi JI Kathar Amepi Meke Kai. Duar Baguri Press Club DPC Bitung Bendola Maraju Tanga Klamalong Kipang Thirasai Kideng. Race project by Bosco Reach Out. Development through empowerment. Required facilitator for education program in West Karbi Anglong. The candidates applying for the required post should be graduate or postgraduate, preferably DF or BF. Proficiency in English, both written and oral, and should have basic knowledge of teaching and use of technology. For more details, please contact 9394994641 and send your resume at race@boscoreachout.org. KAL Live Prime Time birta long penli sami beauty bepi non birtang ton pen arjuponitha. Aningkan vangason thak pining singkan lethota Charchim Prisegalong Karbi National Mornday Pamanpon. Bangso Amelong Team Karbianglong Kaprek Ratcharia Song KSA Ropli Social Organization Kironi Auto Association Napen Kiong Dong Araratum Chetongdun. Bangso Kachikimo Mayalong Karbi Richo Longsing Ronghang Karbianglong Lapen Timahasau MP Horen Singh Be Karbianglong Chinamas Council CM Dr. Tuliram Ronghang Atum Chetongdun Sik Mayalong Lam Jaidun. Mayalong Lam ki jai hut Karbi National Morn Day Kopia Potsi Kedolong Pop Kedonang Kok Apothak Tomo Ason Thandrinti Karbi Kur Photum Chingrum Pet Pen Isivet Dot Heklo Pulote Autonomous State Longvekji Autonomous State Movement Hodason Kachit Chok Kachit Heng Boycott Aso Ahormu Avidet Nangji Puta CM Dr. Tuliram Ronghang Pen Radaphan Chuning Ripon Adai ka vekpin niltum kar bilo chal la song TDP central committee claim rapet onrong pipen video nong pi phana song kereng amat kar bijan dan si apran endet thing diktum claim rapet la sona sayang deng bang ke claim plate na phonon bang ke idum ke chok chi ana sayang deng tam ni tum che than chi mung pen an se ki mesen pen kapre ka sayang deng si claim pulong te idum jara sayang deng ka chumri nona me tum media through pen ni si sorsa kachip tot paswa kar cara bang itu pabir nang iltum hemprek ta longji ta hemprek ke hang men pen amuka teron ke nang ne amuka krung jang ke nang ne lijang ke nang ne tung jang ke nang ne han jang ke nang ne lijang tung da siang ni ko itum je kar dikur khol tum hang rap ketlo pulong te itum long we ni kai da pu 1986 ta movement ason dipidang itum claim rap pet ka hondong pipen dhiran rong pi surya jana so akering masing nang chok silake Bani okchun prana song da kalilu hai jan kar bijan jan se chupiti la sona kar cara bang ki bir nang ko Mornday kedopon lake uthot Karbi atumaphan aning kepapungji aphanle kedokali ilitum akhayamulok elongvet isivet apor bangklikep oso kibi anta do lapen adai kavyamuni ratum kithi nang apotsi ili Chikimo nang koklo pusi MP Horen Singh Bepen Thanpon. Ningkan turingera sama ningkan lo. Charging giveaway ka 2005 ningkan pen pinian 18 years lintang lo. Nilitum da Kheruni Auto Association pen. Kacit tong dun ningkan bangateng. Ningkan bangateng lo pinian ta tong dun. Bang pikebra bang siap muni dak ada ya webin areng webin pen tidak inang tapi nil tu moto session pen isia cikimu lo para ni cuma akhir cuma ta jening ri bang lai lo je kadu kabe karbi yang long bangke laso arni bangke black day pusi utang lo pot school pen cenglok office pen cenglok ta bon pini Kheroni pen Mohanteron Karbinglong Live. Korkanthi constituency angkang Samilangso Police Station ki parlo langlokso inghan phulia hawaralong Sainik School ki Kimjipu Karbianglong Autonomous Council ki jongponalong inghan phule hawara ratum bangso puthak chidon dunde
bonta lamding road along kido KSA ajabang Thomson rong PK rat along leki thialong cherabdun rongpu APHLC organizing secretary Kursing Timong pen lamding road KSA laphan boycott nangji pukaning jia jok KSA lapen APHLC pupuang bong lamthe kachipangjar seroilo Bangso puthak lamding road KSA inglong pho KSA klambang chiping si kupia joini si KSA aphan boycott nangji pu kaning jema klardak alam kachini ji aphan kedam tang preni phai kebani Arnikang samapor kursing timung aphan ingthum dam detsi KSA sa hemalong an kiwan derajo KSA atum ke kidnapper students association pusi kursing timung an parta EPHLC mati all party hills leaders conference central committee mai phujai katha radamai pialong ke pache thanga puthak lamding road KSA mati Thomson rong pi ke japona KSA atum ningkipung ningkang samse chapaklangsi pini preni phai kritroxiani ada por phai serkep apor malom diphu rong sopialong kedo Post office at Hengno, Jaikathar Amepi RHC, Meke Kai Padupon. Ayin pen, Jaikathar, inod Texet Reset Abangpu, inod IAS retired, senior most IAS retired, busini tumalang pan manpeng piponlo, sitala so manpeng banggalang edeng tekida son lopini teklong bangke. The Karbi Students Association Podim, Karbia Kepan, Amen Kilari Panalang Bor Ipen, Kidnapper Students Association Pu Karbia Kepan, Ki Ir, La Banke Nitum Karbilo Chale Song Hin Pentum Chedon Pontekte, La So Posipini Alang Pan, Alang Parman, Nitum Alang Mepike, Nitum Pini Basten, Dipu Basten along, Nitum Alang Mepi, Nitum Kai Nakolo. Pini nitum la nang nitum athengno nitum pudu ingtong bangke karbilo charlia song pan kapin rem karbilo lo charlia song pan kapin rem aputhak ang le jai kathar dia chohang nangi posi nitum pudu ingtong lo alang dia chohang chot kali karbi lo charlia song karbi podim kidnappers la so kaning je bangke chn nai posin karbi lo charlia song pan nitum pudu lo alang ke chipu bangke jai kathar alang ka chipu bangke netai note KSA claim bangpu Nerai not clear KSA claim bang pu mai puta silong long claim lo posalang ka chithando sita pini theglong bangke la so song wek phanalang ka chipin rem la so song wek phanalang boycott nei polang kipu anchok takalisi la so song we phanse alang boycott nei polang kipu bangke karbilo charle song pen pin rem lo kroidun thek the la pen kewang jer ni sa ni tum kroi krep bangen tunge lage ni tum ultima thengno pen tum pudun News report Karbing Long Live. Non nangkeleji ingdeng thongke praisi hawar karbiri sonim sorong aje ketalon ponjia phan ahawar tinalong sitame chesik chedang pon bomason si non dolamara KCS atum penta chesik chedang pon bomahut duarbaguri press club atum penta arnisia por chipisi rong aje aklamalong kipang thirasai kedeng pon Lasonsi Duarbagori Zonal Karbi Culture Society atumpen Chipatir Piponsi non nangkeleji ingdeng thongke braisi kepleng Havar Karbi risonim sorongaje preniphai inkorai si pen kecheng ponji alira champion ke talonje phan dode sang se pen sai ke klembo mahut pini Duarbagori Press Club abitung pen tame ke pangthira sai cherabdun si RD pidun Lapen Havar Karbi risonim sorongaje alira champion ke talon pamilong japan K Dhorom chipu pepinra Karbi tangte Karbi pumatha rak K jutang jubat ke pachan japan Duarbaguri constituency ara tame armu nang chitodunra alira cham nang pidun thapusi Duarbaguri Press Club abitung atumpen tame chumri pon La indeng thongkebra isi Karbi risonim so rongaje labang sop arongaje ke pachun ponji phan dak Duarbaguri Hawar atum bestame dode sangse kam ki claim pon lason si thekmonong lason thak si pini nitum Duarbaguri Press Club len stame pini apon nitum apor CNC nitum stame asap sogat asai pusame ke pangthi asai pini nitum deng polo la sila bangso ke deng ponlong jasimeni tunga choro panggang tung bang ke lagdak Duarbaguri Press Club along President Bidasing Ingleng dolo lapen Secretary Registeron alang nitum bahini cipadupen aposon pini la cleanliness drive kideng ponlong kal alang tu bahini pastami pini tum kadok kawe pen alang tum khan ningaklong pen kachuro pajir ponlong la son thak thak sinon kiwang gilang ani pastami nitum la son thak thak cleanliness drive kideng ponberi pastami pini nitum dakpen cisik ponlong la pen la jutang jubat along chotakali la pen along kaprek anstamin nitum yang si apor yang si na chitonon chit la pen Duarbaguri angkang arat antisamin nitum long ka kita mila son thak thak kaching hondover plutang te nitum tami anso se ke claim kidam pon thege pastami nitum bor iponji Karbiang long arap han kithan je bang ke lahela
jutang pulotang te labangke dhorom party pucipu pepin pensi ili tum claim back ngai laki jaga la karbi anglong angkang stame neki hindu le neki christian le neki amuk le en neki arlengi thele la system bang avida nai lasi nili tum ahin pen na pachini bang ke lasi jutang ke ningkan sipen isive ili tum jong si jutang chinghon he pulotang te akaprek akhai tung chinghon dun thek thelo aposi ili tum party dhorom alam chipupi pensi labangso kato kare akarbi tho inglong kido akarbi stame labangso itum kacirap kacito stame itum akinang sot lasi itum yang si cirap itu te belakang te itum akhai lapen itum ajutang ke verdak po lasi song do an pustame lapen party do an pustame ili tum ke labangso jutang jubat along mangke dhorom party alam chipupi pensi ning isi pensi ili tum ke labangso jutang ke tachul pon vek nang po Bangso ke pangthir ponamaya long kachetong Duar Bagori Press Club amai phu bidasing ingleng Dunkong Chunbang Rangsina Be Financial Secretary Robinson Killing Publicity Secretary Joycing Teron Kaziranga in charge Rowelson Rongpi Office Secretary Dorsing Tokbi Risaning Ti Mirsing Tokbi atum pendanglok pinang an chetong si ke pangthir asai pachun ponlo Dolamara pen Arjison Rongphar Karbiang Long Life Amar Jiwan adawai kinang ji atumaphan isi birta kemi bangso adawai non ke Karbiang Long pen West Karbiang Long along setami long pon ikji ini hamaso itu bangso adawai ini kan dia oke itu langkin no aja adawai doktor ata lang lo mata ikom ini la kati thera ba new salong thelong lo Amor Jiwan pula bangsa adawai sebelum kan lang tuan kulturuti adawai long anban lo lepen ini andung lo itu kan ang tek kalau langi ketini keturon tak tu kalian kombom lo Klardak pen kachini jiapan Troxy Highway Hini Trop Popo Highway Troxy Nerkapalong Humri Ignon Kivangji ingdeng thongke raisi kitalona hut Adimalong, Ingthirjir, Asayalong, Kachirabdun Jia Phanpura, Pini United Students Union of Karbiang Long Hinpen, Kitero Hormu, Kitab Jia Phanpura, Dasbin Kironasai, Dengpon. Sonsi Pini Pre Nipai Kre Trok Siarni, Non Kivangji Pre, Inkora Sipen, Inkora Pliarni and Prek Jamadimalong, Havar Karbiri Sonim Sorongaje, Talon Ponpo. Sonsi KCS Denarong Zonal Committee Penta, Denarong along Ingdeng Thongke Raisi, Havar Karbiri Sonim Sorongaje, Talon Ponpo. Bangso Rongaje Sek Ingthirjir pen Gido Thejia Phanma Thapunsi US UKA Dengaon Regional Committee pen KCS Denarong Zonal Committee Lapen Tirikamame Arideng Dasbin Kirapajir Pon KCS Denarong Zonal Committee ame phu sar thetirang pen US UKA song phan Kachoro Padosi Karbiakhe Ajutang Jubat ke Pareng Lapen ke Pachan Ponjia Long Sai ke claim ke dampon Rapejia Phan Chuning Ripon Pini la so asai long US UKA tiripia me ame phu Bibison Teron Kongchun Bang Jintu Hazarika US UKA Dengaon Regional Committee ame phu Sarlong Hanse Chunbang Songsar Terang Penchenglok Ongdung US UKA Songjatum Chitongdun Non ke wangji ingdeng thongke raisi Havar Karbiri Sonim so rongaje misen pen ke pachun ponjia phan hirjume pajir ponsi rongaje long kachipate dunji atirang mate unit do ana phanta hirjume pajir ponlu pusi US UKA tiripia mai ame phu Bibison Teron pen nimje pon আহা অক্টোবর 21 আৰু 24 তাৰিখে সমগ্ৰ কাৰ্বি আংলং জিলাত মণ্ডলিক কাৰ্বি যুৱ মহোৎসৱ অনুষ্ঠিত কৰা হ'ব কাৰ্বি সংস্কৃতি সমাজ বা কাৰ্বি কালচাৰেল সোসাইটি দেনগাঁও মণ্ডলিক কমিটি উদ্যোগত দেনগাঁৱত আহা অক্টোবৰ 21 আৰু 24 তাৰিখে দেনগাঁও মণ্ডলিক কাৰ্বি যুৱ মহোৎসৱ অনুষ্ঠিত কৰা হ'ব আৰু মহোৎসৱৰ প্ৰতি যিটো স্বচ্ছতা আৰু পৰিচ্ছন্নতাৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি আমাৰ সমিত কাৰ্বি আংলং জিলা ছাত্ৰ পৰিষদ চমুকৈ উচুকা দেনগাঁও আঞ্চলিক সমিতিৰ তৰফৰ পৰা আমি বাস্কেট বা ডাষ্টবিন প্ৰদান কৰিছোঁ আৰু এই শুভখনত আমি ক'ব বিচাৰোঁ যে এইটো মণ্ডলিক যুৱ কাৰ্বি মহোৎসৱ যাতে সফলমণ্ডিত কৰি তাৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি আমি শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিছোঁ আৰু মহোৎসৱত অংশগ্ৰহণ কৰিবলগীয়া বা ইয়াত প্ৰতিযোগিতা অংশগ্ৰহণ কৰিবলগীয়া সকলো কলা কুশলী বা শিল্পীসকলকো আমি আমাৰ তৰফৰ পৰা আমি শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিছোঁ Havar ke hat pen Harsing Rongpi Karbiang Long Life Pini prime time abirta gela ponsi kang ton paniglo kardom